Ассаламу алейкум туғандар. Сіздер назарыңыздарға да бір жолу Hyundai Sonata 2020 жылғы автомат коробка, комплектация люкс. Первоначальный взнос минимальный 80 000 рубль. Дальше 3 жылға суткасына бірінші жылы 3300 рубльдан, екінші үшінші жылы суткасына 3100 рубльдан. Машина по комплектации, бесключевой доступ, кожа, тканевый велюр, орлаж салон, коврик. Так, пробег 83 700. Старт-стоп, круиз-контроль, колесовое управление, парктроник, задняя камера, подстаканник, двухзонный климат-контроль, сенсорный монитор с задней камерой. Вот. Шундай. Артқы части бойынша тоже кожа велюр аралашқан салон и артқы подогрев сиденьялары бар. Шундай таза тыққан коврик салынған. По задней части бойынша машина полный таза, ешқандай удар болған емес артына. Запаска имеется, домкрат, баллонный ключ, полный по комплектации. Задний камерасы бар, задний парктрониктер бар. Машинада ешқандай ДТП болған емес. Передний бампер только под замена болған и плюс покраска болған. Қалған полный родной. И в том числе пробег машинаныкы да родной. Передний подогрев лобовой жоқ екен. Ошондой туғандар, келгиле көргүлөр. Биринчи жылы 3300-дөн, экинчи, үчүнчү жылы 3100-дөн. Первоначальный взнос минимальный 80 000 рубль. Рулевой лепестки бар. Ошол туғандар.